Uyambona lo muntu okuthandayo udlala ngaye khona manje, njengoba umbona ngathi isidididi, isiyoyoyo, akanalutho, akanangqondo. Yazi mfethu ngikutshele, mhlazane waphuma empilweni yakho uzofisa sengathi angabuya. Ngaleso sikhathi uzabe sengekho, njengoba umhlekisa ngabangani bakho, njengoba udlala ngaye kangaka, udlala ngemizwa yakhe. Engisho khona manje ngithi mfethu okozami ukuzilungisa, ngoba impilo ngeke ikulethele umuntu olungile kabili. Uza kayi-one kuphela empilweni yakho, umuntu oright, oku-understandayo, ohlala nawe, okuhloniphayo, oku-understandayo, ohlala nawe in every situation osifaceayo. Asibona bonke abantu bazobekezela isimo esinye nesinye ohlangana naso empilweni yakho. Loyo uhlele nawe just because uyakuthanda, uyakuhlonipha, uyaku-understanda futhi u-acceptile impilo oyiphilayo. Manje dlala ngaye, usazomkhumbula mhlazane esuka kuwe. Engisho khona manje okozame ukuzibuyisa. Siyazi akekho umuntu operfect, kodwa okozame ukumhlonipha, ngoba mhlazane esuka kuwe uzomkhumbula ngezenzo zakhe bekade ezenze ezinhle empilweni yakho. Be careful. Impilo ngeke kulethele umuntu oright kabili. Ngiyabonga. God bless you.